Umar, muna jangan kacuan totoo kan rahanit. Papacuan pagita, kuang karon Watson Santos. Harus cuma tacain, ewan na yun. Rahanit. Kuang karon Santos. Dahil nagulong yung may natutik. Dahil anak manusia dahil kuberapa na dan patohwen mulian kaiti. Ketemu air main sama cobi kalangan wajib sapon mak kasanti o sapon mak sakis no nutain ko makatin site ko naman kit may isang kaparangot ngalan dia ay sukses sa patohwen mak wajib sapon mak main sama cobi kalangan Lokot at program serta lingkungan harta keting kasane. Yaitu sapol mahar kasanti, santian rangut, magating walatiar, puengkak, iyang dengan wopen sapol mahar kasanti. Soalan tiang sumau, serti sapol memungai sarawi pengiran keting parana, puengkak keting kawai ket apa li ketian meisang rangut, puengkak dengan wow, o sarawi tangkap belum. Ada keting kapaya tayo penawat. O keting kol onekak sang sapi o balen. Imet ni patohwen sakar kita wajan kita koros o sakarakir numarong yap kaun o atsang pamor Jesus Christ. Amen. Umar ke? Obat. Kacuan dong obat sa kawan. Na, obat sa kawan. Kacuan dong obat sa kawan. Ay, mir na. Oh, mir ka naman sa kayo. Okay. Ay, muna ka pagsulir ko. May patulong kumanin yung natin mga sabi. Yang pinong guest ako. Ay, matulong. Samuel! Umar ke? Mana ka pa kan? Majolo ka na yung yati. Sakit. Umar ke? Roy ko, chetip. Bokman. Koti. Sukuhl mo.
Pasawat. Dalaway lagi. Marbe, coba kami lilay ng Jelbas, dalaway lagi. Lilay ng Jelbas, dalaway lagi. Coba nihinta malinsa. Hey, coba dah. Coba wanita rasa. Hey, coba dah. Korea mana Qatar? Coba dah. Tapi siapa aku? Coba Johan, inta silisa. On market. Kami lilay ng Jelbas, dalaway mas bigyan kan. Lilay ng Jelbas, dalaway mas bigyan. Hey, macam mana? Coba Johan hinta sa bansa. Hey, macam mana?
Director in Education, ang Bajoda, kami sa Pangkupur. Umarge, sabat sa kata, sa bataro, so winsakan. Sarabingkan baca walau mewat pangkur. Sarabingkan baca walau mewat pangkur. So umum panacet, umum isap. Tinggilah apa? Tinggilah apa? Mesti ada. Boleh berbrand. Umarge, men sarabingkan, dinakawan ba ang prananap? Binakawan pangkuran nanap. Ngayong seri irail parang Umarge, kailan ang tiyabas na laway na gubuan sa karatawat masang naman right was kuban. Bang Jakarta. Karatawang kosong. Umarge. Malilay na tiyabas na laway lukin. Mentuan pagkako niya sa karatapot na dahil kupuro pa na kamalaylay pweidahr sukuhl at ngalanso kalangan. Sebenarnya main kok. Kuliah baru dijual sekarang tahu di puing kampung salah repot.
watermelon, Madolenihmw, kapware, Madolenihmw chorus, wow choror, menbadal lagalak, lagalak, wow, and Christopher, character education, William Fred, PG President, Rini Chorus, chorus yang kajugang berwasa kami. Kajutan sukses, yang kulianti principal, vice principal, dan assistant principal, contatongkan, school kan chorus yang ramah betul, kapung bang berwasa. Tapalabakan chorus magkasto po yung kapayata tatokan rangon. Sang nilanganam omong yung makalakal, sa kadyawang kasama kupramal ng kailan Madolenihmw High School o bilnan tatokan sa palang rangon. Huwag katsintalatak ng kalwas o pilkas ng tatokan rangon. Alangan. Marke, yung sangan mo che, opat sa karataban sa right, subatahan kan. Kamalaylin ng tiyabas talaway mas tumiyan kan. Kailangan kayo. Muliban, bata, principal ng Madolenihmw High School. Nagkachin ko puro po. Patohwen, uya sa karatang kapes. Uya sa iban. Wanaway na tatawag ng roundwood. So ang karas na pahuyaw yung kasansal. Kung kukurakan, yung prawasa, yung kukurakan karas. Dahme, yung tatawag ng roundwood. Muli bang patohwen na nito sa karatang ng sukset. Sa karatang kapes, Imenyang siyang kungay sa karatang kapung lingan wow pang kukurin sa machay coach. Wala ko kupura. Dahil yung machay pakuyaw pang prowasay ng siyang kapara ng rawin. Kuli ko ito sa karatang wow pang prowasay Madolenihmw. Wow choror, ang pilpap-topot, nanipasar na palag. Speaker manitiya isak. Siyang kong napalap. Karakter education. Wow choror ang pilpap-topot. William Fred. Karakteran UP, PSP, Chief of Secondary. All gusto masakan koros, pilihan talakan koros. Wow choror pang Tukan. O Walby, Pinaynay, Sukuhl. O Bichay koros mo yaw pang prowasay. May isang kapmaray ng rawot. Ang baksan pang prowasay, pwestiyan rawot. Para pa tayo, para tayo para tayo sa pwestiyan rawot. Sainsan rawot huya lasin kapar school. Ong ray junior kan onam pilihan programen ILR me krel to na siya ko Madolenihmw High School and kapiyang host parwot. Kayong kapar school uyar sainsan me lang kayong kapar school right junior kan pachowan masan main tagan masan kapachayang rale ka school pen pay no kuchangkan ale school pen payam irail pay nakapakan ale ka school pen paypa. Arya pasantisan ng programo
Maranap limaw, marabang sa walbak. From kasukuhl ko nan, irail, siyong tabi makuryang ray. Pero makapats-pats yung pweidahr o masan, ran ka pala kasukuhl ko tatokan nan nas, menenong tatokan mo yung matalini. Nabilpat siyang match, rana kasukuhl ko pweidahr, kurma, perper. Dahme re kacawan nan patohwen re karata katilkan marabang tatawang biyang paano Bombay kapacayang kaya kung karata sa usikan magiging tatawag nan nas maras yung kowa tengarangan. Okay yung saklan tapos naranak marapacawan yung paano Bombay. Dari yang sansal pang kurang wasan Kecil rawat, may isang bukas may right school junior na Madolenihmw High School ban. So ang kapare kasale ng tatawagan rawat. Dapat siyang match. Karyaw irail, evaluya sa kulman director kapware, pamurumur. Pwede emen sa kulman siyang tatawag ng Madolenihmw High School. Retired sa ngayon na Madolenihmw High School. Ari, iba kiliyang patsayang kamagiging tatawakan ranwat. Kasi doon na rin, ang kasansal ba ang kukuran wasay, karakter na education o kachitiyan ranwat, may extracurricular activity na Madolenihmw High School pin, kacaman ang parang school paros. Ari, game sa plan, extracurricular activity, may sport. Game sa plan, niya na mo, uy, kapunta na bilkan, uya urang mo, sinabasa sa akin. Mayroon kisakis kay, sorry ko ba't kayo nababuta ang rin. So, school pan mo, uya, extracurricular activity, may sport. Okay, mo lang tatawag, mapampatsi ang tatawag ang roundwatch. Piluya ka para school, may isang rin, vocational call. The vocational major o exhibit the kapware so the talk pe the right to school kanal awasay on patohwen paras ay yung bukas ni mga kapese kang kupur unya chayban patohwen na tatawag ramot ante ka panapon dangakan mapawisan sa pagpuro ng tatawag ramot. Ayun naman much may kapwari ang visi. Principal and system principal PTA sa tatawag ang uyabi at sa tatawag. Kailangan o kailangan mo. Marbe, Rusya, jangan tulangan nan nasung kapar kasukuhl sang rai cho school ba.
Wow. Masugsat jalan paculangan presentation and certificate kano iban. Waitan pun sa wala. Bata na to. Ito. Sa wala. Umar, malaylay. Hindi yung nakakapot na. Pwede naman kabayin mo, makaip-type. Check out sa mga Pagkita na nilay. Ito yan. Only school. Jadi akan bread. Jadi siapa nak jadi kami. Jika tu kesiang palakan koros berarti yang tetap kesiang palakan rambut. Yang kedua mantap. Ada dokter saya kata tiu. Nak kau nak kata poin kau dia. Jadi kita dede orang. Untuk government mayang taka tempat kamaray nanaray na show you patuloy niya bangun wi patular ni dosahan de kono kupura man population para Indonesia aji patuon kaki yang ka upun pen tak padang rawat
Dahme sansal na sa karatahan ng po. Sir, bukas what the Madolenihmw High School, Conway State Government. Certificate of Retirement. This certificate is presented to Ruber Silas in grateful recognition of your outstanding performance, productivity, and dedicated service at Madolenihmw High School since 2002 to 2023. Presented on the 30th of May 2023. Signed, Naisapot, PTA President o Director Education. May Patohwen kita, kaumusuhan kita. Sir, nakapagod. May Patohwen kita. Kung to parom tayo Silas. Parom! Par! Ako yung lalasyo na isang pala. Tawas ma. Puranin siya, wala gusto ito. Dahme, tuan seri school ka, ada yang tadi kasukuhl, iba sansal ko mail, sintup sogay na pweidahr, pwede ka tayo kito yata pweidahr, kita kapware ka pweidahr. Seri, sesuatu ke kaping pwede sansalan tuan pwede Madolenihmw, dahme kan wiyaw kolonya, saya kita yang mau. Langut kaya ka kasir la kakakay pil mo itong kaya ka kapare sama tuan kasukuhl la itmalan ki kalian construction sa kalian kapin kita director pwede tamo yaw langut yung kapin ko ngayon ko para parma seri Madolenihmw ka jana wiyata tamo sansal are motomot dahme mi palya and queen in palya woodwork in construction Madolenihmw queen kasukuhl o queen isakiw kasukuhl na po yung queen isakiw sukat ka nila kamalakan dan kurang artis kaya na siya pinagpapag sa aga wan siya ako kayo dati means na po yung agriculture all the time iwawat makeup at one bali o dami uyaw-uyar na awat amoy natar o may Madolenihmw magiging ako raso sa ako sa kasukuhl ko ay meron kayo umaw siya kasi tama sa buwan mo ito na rin kasi yata katarap siya sit na tama ba siya ay imet may kayo kapit wewe pala nasa kansal kayo kailangan na subok pa rin siya Nasuk sa Cheban, kaculang na nasuk, ayaw makasampuan. Alright, sumatangan na ban.
kita natakwat. Ong pweidahr extracurricular na uyawin sa kamatong. Buat sa karataan mo sa organisahay. Pero parusia, ikaw walian tekik sport commission Madolenihmw High School o KPS, pweidakan na uyawir nan extracurricular activity na sa patohwen na uyawin yakyu. O imen lupayang Riau ni menkatar kemudian patohwen tamat. Ne kaya mau koledi ng pew ng parwat ye section 6 the lopti kono. Jala opuke. Second place dan pulang section 4 ni lopti kasale. Third place dan pacalang section 3. Fourth place pampatalang section 1. Fifth place pampatalang section 2. Uliagan mo karyaw. Oh, sixth place pa walang section 5. Patuosang nan Office in Madolenihmw Municipal Government. Kailangan. Apa mau makan?
Masako. Kami mo isawin. Mo isakay. Market. Wala na natin basta laway ko pa. Saban-suwa sila kasarawit. Oy, bahan pa ito. Pili na siya mas lawin ko. Kaya nalilay mga pagkasarawan siya ang kapanguyawi. Marami sa kayo sa uwan. Kali yakiyo bangun yang kayu santai saya sama kau. Tapi wow dengan malaman movie main sama cuci kemalam. Well kita berusaha. Baik semua tahu tak berusaha buat sakit. Well karena lebih lebih besarnya. Lagi apa main sana uyo dan mereka yang kau harus depan menjauh kalau saya tak tahu. Kami santai mengucapkan itu ya. Tak keluar dari kamar kasale beli batayo karena ada satu tinggal bukan sampai tangan harus tahu. Ini coach special kampiyon. Isama ni. Betul aja yuk. Galis lah. Kapang mama ko, kapang tiwan. Oh, men. Kamu kuilan kapit. Dalam kau utang nasi dua. They asked. Sembah dalam agriculture. Ayam kami yang menjual. Nanti, agak. Pweidahr diangkat. Oh, dek. Kami aku dah lawai rem ya.
Ini saya naik bu. Wan. Ayo naik. Lubuk. Jauh, lubuk po pa lang. Manak ko yung lubuk. Palang, lubuk po pa lang. Nagkoyap. Chaman ya? Chaman So, kiyam sa'yo, magkamanana na yung pung audepen ko. Eh, sukuhl ya, panas mo yung oras mo. Eh, panandaan. Awi eh. Ito, magkukulitin siya. Nan, macam-macam cakap. Isang sino yung kanya? Yes, not careful. Mario siya makalagalan. Napunukan na bata ko ito. H, malawtan mo po ito. Magutit. Dito mo ako ang kusang ito. Dobi tayo. Dobi ito. Ito na urong. May cikgu-cikgu ko sa gila kan. Sugi kawin. Bukok. Ito mo ako kaya ganito. So, actually, binubin. Kanong Nak menyiarkan, buat mainan kampung semua ko mga. Ito cuma to. Ito ang patak yang pa. May pilong pila ng kape. Nakaw pa siya sa limot. Kain na. Wala pa sa Kain na. Suka pa ulaw sa rugay, kautuban niya. Hindi tata. Nasaan na kanila? Eh, kautuban niya. Wata poros. Sa ika. Hindi tata.
Yan kayo nag-stay pa eh. Kayo pa. Hey, pasano. Miguel. May loot ka mga pangis ako. Kasi kasi nesmash. Ulang pa lang. Umarbe. Nalaylay ng Chebas dalawin. Bigyan. Pagtsagaan ba choyang nanansong kasang walew. Aso sa karatasang aman right to school one. Bilay na yung bus, dalaway likte. Ako, nakarta pa sa right to school kan. Iya, mau kasih lihat kacodan sih, punya mak kacuan dan amon mekorus di semua sekarang damai beliau bang kuburan sama saya ikut, mau tumelet wasai macam ini, nanek, kemudian kapware, sumesakan korus, wow cororong, dan juga ternagalak, ibarat melinci Tumor nila kalap, wawan dito ka, character education, gayaban friend, iti presenten, kanini koros, o koros na yung kachurabugan wasay, rano. Ngayon ko, imen kachuan kakita, principal, chon tatongkan, o chon sukang koros, o yak sumal kapil mula sa kachuran wasay, nagalabakan koros, o kastilat and ranwat insert. Kaya kisapon mo may kasto, nakalinganadar, o kuyomer, sarang tatawagan rano. Ibil nang waliyan tibitsyon sinukan, o yachimal katunlap, o obstembrel, kaya kaya may kachuan waiter, adalan yung may school, and yung kacheng program katampuan mo. Teachon school, aleto ka school katampuan, shosyo ng program. Sa kamelele, may program watch, yun ang katampuan sa pagmasyaykiya. Kaya kaya bang kolokol, o katkataw, tatok o tutok-tokan, Nokonem, kaya lang kak yasbi, niya siya biya, isa kan membromsi, sa way Madolenihmw. Ya ben saban na siya siya, medyo ako sane meche. Yay, wow. Nokonem, and niche, magchailan biya mo. Ibig manan kichan, so, wow, fresh, o wiyay, kaplong, o, nang kurong-kurong taka,
O kumain kan makinyang pacheng foto kasuli bungki tatok bukas makinyang tawas nanti dia tatok bukas dengan kuce an semua stage o walianti ki junior o kablu kalangan wangkap kai cuma sagradanan itu ibin ng walianti ki school o ya cuma sakar musik kampu perempuan labalabakan chorus o chorus Waki wasakan o songkan mesojo garap yang ramai nanti tawakan ran. Aku main baju kuburan o berarti mesapa. Alam. Mawon dia berlaku jadi. Market, jangan mau aja. Dalle, woi mesti dian kan. Dalle. Karakter education kaya pasok. Lawan kayu. Orang kan, atau yang sama-sama Ayan patohwen kayu yang masyarakat. Tapi wow, tidak sama kamalay mana Wasay sa pagmantok kay manusia yang matubang wasay. Quality asal Madolenihmw banyak dulu kapware ulap Madolenihmw memastikan yang risokan sumasakan wala palakpan koros yang pada sebagai kasansal kasukuhl tiahk ko kay dahme. Tingnan dia semua maksud ko yang kasukuhl siang address saya na patohwen niya papan kamaray ay bawal niya si Obisyap o sigar na Hobsin Bull o niya suwal kapil galalong o niya pweidahr facilitate kasukuhl no kaya kasi yung nanaranwan patohwen kabrela ang bukan wasay masukat yung sansal o kabrela karanwan ini patohwen kapil o kumain ako no volunteer sa matangkay si patohwen yang akan sa matangkay kasukuhl siya kay karanwan patohwen nagpasang niya o mayroon yang perlu kumain ako kailangan na kumain kuya git totoo kumain kasi patohwen pagi yan kasukuhl sa matay sa ligan o natural patohwen mag-driver usian kamalan na kasukuhl mag-drive kanya Madolenihmw usian ranwat o iya kasukuhl kasampal yung drive kung kumain mangi yung kakain may bonsai dan may Indonesia ikatetepen Australia may bonsai kay kami kain kasale pen tapos may kain kaya sansal kumukulan wala wasayo labalabakan o kakain magdibidungan kapinan mo yung bonsai kumalan magkumbat nagbibiyaw Wagi icha about kapware and sansal kukulan I and or wagi indigenous learning recovery project. They are funded through a non-profit organization through REL magkatang program with patrol kampang kamaray. Wailan mangi
So to the wrong school you, naga school you bang yaw naga school, masoda already kami na may isang tambang kabahay o option kami. Kami sansal ramot, ye YouTube, napatuwasan sa matay government and well concrete. Well, nagyang sa wasya, sa matay serihn. Kaya ko na sumangi, the priority number 1 of driver Russian may concrete, kaya sa matay serihn. Dahil ba mga kaling mga buwan, maswag na sa school. Imang gagahilan ka, kaya tatata yung gagahin, maraan bukas. So, sinipilipil magkaya kukot kita so, iyawakin mo, iyaw. Kumitak, iya. Ika ang dahil ba, at patulola, dalupin lang mo kaya. Kami rangot, kapingge yang patel. Ito ako, patohwen luang audepen kapware bread o emin min kung patohwen mo kung niya isa si patohwen yung opsin ka na yung patohwen yung ka na kung tatao kung kayo hindi mag-drive na sa matakan na yun. Mag-share niya. Buwan ka kaya nakala ito. While mangi, send ang totoo kayo sa kasukuhl na buwan naman, itaan ka niya. Kaya ka na mura pa ati, iwas na mag-drive na. Kaya kumuha niyo mag-share na rin sa negosyo, niya kan transplantation kayo na. Limiti, kumuha niyo sa depan totoo kayo, kasukuhl kayo. Kami sa tiahk. Ano kayo sa kanila? Dari, dahil sa pweidahr, important din. Kak, ang program perdi. Nagyan ay sa ilalim ng implement ka. Ang kaya nito, kung mo tayo pagkat na tawag ka. Kasi alam ko, hotel lang na niya. Ito. Siya pinaypati ang tatawag niya, kasi ang nanopay, yamin, nanwayno. Na school in Salata, paano ko yung sawar. May mangi. Kaya pinayang kasi ang tawag mo. Matatawa mo kasi ngayang iya. Ngayon laut lang. Kasi ngayon bakit tayo? Bakit tayo dito? At miniyeta sa akin, nasa kumasel tiahk, sa hindi patohwen dyan. Kasi ang buwan. Kaya nagkakurayan kaskas. Hindi kita kumasel sa tiahk. So wala na. Tiahk. Perpetual, parang wala ito mo. Abang mo po ito, para parang hindi ka. Magkita, magkita ba sa manman, mayawat mo ka kasali, kapay sa ulat ay niya. Wala sa mga kailan. Kailangan yan, kung kalutin na yung bato, kahamot ko kailan business, ito, may right, semen ka, may patohwen, local culture. Hanggang ba tayo mangi ala na to? May mangi, mas kaya din patohwen. Kaya bang patohwen natin, kamad ko yung masumasano ko rin. Ang bukas ko laran. Kaya kasi tuloy dito sa mga ko. Kaya mga ko, susura na tayo mga. Dahil kung kumula, di patohwen niya. Ang ano tayo kayo mga nila. Ang pagkakaroon na ito ang tiahk. Hindi lang. Wala nga ng program mo, bagi ang yung iya, so isa kayo magpatuhan ka. Patuhan ka, magpatuhan. Ano ba dyan yung patuhan mo? Pagkatuhan mo tinat ko, may alam. Word. Marke, dahil na ang tiyembas dalawin, mas bigyan kan. Mas speaker bang? Relay ng tiyembas, dalaway mas nito, speaker ba yan? Penanganan common nanintay. Ngunit patohwen sa karatapan kak ni sowar kata kukuran wasay. Ayman, yan si tumal sa karatan.
kapten. Ong sa matay put na kalap. Uli sa kulme. Kupur lintok. Patin pasaneti. Anso. Wasa. Ewew. Audepen sa kulme ramo. Yat ramot kay kasi sa kulme nukane. Nan wasaksit. Nawasay kasi sa kulme. Itumal sa karataan wakang. Kurang wasay Madolenihmw. Patohwen si nanak. Itumal sa karataan wakang. Kurang sa pweidahr. Ki natin sa pweidahr. Daliang talakan. Itumal ki kulak. Lang. Iso. Seri. Ki nanin katar lapalap. Sukuhl. Pen kapataya wawat. Son ko kung labalap. Audepen irail. Ki tarap-tarin program akan kenyang sa high school. Ki principal yang amoy son katangkan kanay kan yang kat paturan wat o filmen katang pramay do buyak kapung wat ong sab matay mana kapte na kap matay binaraw matay men sa kalataw ko sa bulok tingay. Ukuran wasay ang kasansal sa pwede magkapon. Kapag nawasay kasi sa bulmanki, kayo ito ka principal o schooling Madolenihmw. Kaya may uya totoo kan kamakamaw, kayo porak, audepen, hindi matay konti. Kaya ito rangot, kumail kapware, kumail aksorat kalip. Kumail, kukain kuasay po ang capware. Katok surukat uyang trail kalip. Wasay sa bulmanki, kukuran kapyung. Weki, amay tungal weki. Tapi matay katawagan tiahk. Apolpen yiyas ng polke. Yawasa taptaye, yawasa may koneng masaklay. Wasay sa bulmanki kapyung omen. Nasa ni kumailan ka kailay pinan sa matay Madolenihmw High School uyapan uyapan sa matay katawagan tiahk bukan kasale taw wow abilban katukala so eu penan nan kuanray sa school tan kumailan ka patohwen me donpe kauno katin ilawe kitimas wow. Ari, emangi manane ni kuparala. Uete peliali nan yasin men konbei. Ayagat kito rongama. Rongama wan sebuk kalio opil kosaneti. Amurisa agat kito kaburmen. Wan ka kapali sa bol metet om yasin aramas. Ari, ukuran wasa yang kak sansal. Kagtail men konbei. Dahil sa kakasang wow. Siyete kak buku kita weki uya kananso auto kananso up wow soto kak sorala oh wow kami uya tap kay parakan yasin men konpe aray ole men liamen me soto men patakoti ang wow na netungal no aban uya olodi ako pa ang soto angi saya koros memangi ke patohwen masih dan kuksarawi. Aku suya mekosan ab soto biuya, kosan melai. Ini panu ya mentonpe ab soto biuya tiahk wow. Ini sudah panu ya ramas. Kan sudah berbau ya ramas saletak man. Abu tam memo. Ini ketian wasai ranwat kapung melap. Weki tian murakan piling sono ketar kasampal wad tiahk makasali atau wow pun polokol pola rain aral cuma lanso
Kuburan wasay, o niya itong pem. Ranwat kumail sosa kasaleta to kwan nakche arna. Kumail kasaleta o kumail nantiyang teman-teman. Puralan na namay itong wasayakan o nantiyang yang patoki. Hap kumail te tungale. Miyang so namay tungale. Kumail toto ma. May koyo pila. Abale la mai chumal show karen chumale akmal pan chumal karate sabna chai tiahk chai chumal tiahk esudo kun kutiang nan taropo apsai pan pipian nono data bausak lobti totokun mela ukjeliang totok sili yuya sili we silent kat koyong pila niya labin nasin kun peyo Takot tahu so. Sama kesal bangkat kami lelaki ni ada ujian tran main konti, entah tahu to. Sama euti, o tatakot kan memau. Kupuran kapung nawasai kasi sapun manki, kumailan ka. Nanti yang teman-teman tamak kumail patohwen biaya rano. Sudah suat, sudah biasa aktif. Ni mail kan buya. Mana kapun pon kay asa wong asa sukusuk o pilese uya tahu kudai so dan patrosan irail atay tumal dan tak kain sak o kapataya ng tumal bebem kupuran kapung mamiye amen semen patrowano amen semen sabul matay kami men na besem ketualan ri olo masani Wei pan kapware yung kumain niya may sudukan na pilak sa kamay. Ketualan niya kanila pa. Kukita. Ola sa pang patohwen. Amay pan na kita mamon kuya pensap na may tiahk and konti. Wei ku wow. Karamas pan ko pa na papain momo. Ako may sotak kawala koledi na may. Kumain pan niya wei kapware. Amen patohwen yang kumain na. Saya kurang asang patola school dikikan. Me kain seklanan kasaleta o serihn o yaya tatok nagak kuya men kacemen nan wasap kau ya isap matay. Amen kamur, amen patohwen kain sak o patohwen. Amay tungal tatok ranwat kumain watak. May tabakiyang na namay pokitkan. Na namay stakel. May piyang na namay tumal mongyong o na namay tumal mata-mata. When yang kumail sang ranwat, dahil rapen samta. Wasama kumail pantruwang kailok, at may pelian kuwa. Wasama kumail pantruwang kaparan, at may kasyayang wow lalako. Tanon, laut-law suwat lang. Wasama kumail pantruwang tunadong, at may pilpiyang wow. Malaylay, managap. Wasay, kuburan wasay matuto. Ako yung malin sa kamanta na toto banta. So sa kapatid wasay kapon. Ito, kuburan yang kapon lap. MHS High School, Kapware, email partner sa karatang wakan ng general rule. O wawon ki sa matay ko sa service. Kuburan wasay. Wow, kuburan wasay. Toilet, Pilap, narkro, linsokan, so macam pusapkan mayang kerja talakan, main kasapul wawon dong, Terlalu berkobong speaker. Wow, kita harus meyubah balkon masai ramu. Dan program iban yang patohwen sa karata, kuyenka kunyan kanilan sa my school, kapiti my school. O huya sa karata kat, melan pangtron wasai yang lebih malusia, malan masuk ala kasi. Langan wasai, programa media, kong tapol mo school. My school. Imen walian kailan kanilang school o huya sa karata, dito pa pro. Dia banyak ya, sudah tahu tentang kita.
fue con kubrela fue serihn so and kakao sa tiahk fue sanoal lang wasai so o implement yak kapumot to kapinal win ko William Serihn and Madolenihmw High School fue kapilgen ka kapinal win ko fue Kamanaman na ko, pusang bayan friend, kakao ko, dia kasih na sa my school in Madolenihmw High School. Wala yung pangalan na director education probably away na niya. Director, yang irail palikan, director ng palikan, the chief palikan, the young director, o pagkakang promotaira. Iman niya siya umawi, o kalangan niya, malutan labalak, speaker songgo po, o magsolo sa mga kisawat, o pide preset manet, at sangkat sa bangkak pweidahr, irail sa matakan sa Ipilman na siya umawi o kabinang principal o staff kan koros ng Madolenihmw High School. Jadi, doakan memia, kawitan memia, sang koros minin pweidahr mau orang. Iman ulian di penai busyak sa mga school Madolenihmw High School. O kapware male principal o subatakan pwede kurma, quality, magkareng sa kaupat ng pweidahr o lumang. Iman pilkapung male to gagi nafron to daken yang irail mana kap silmen yang peina kap men pateng rai soal aramas buat pan soralap kai pan tiahk apa ranwat dan Madolenihmw pan patohwen ma ansur we panat malawlawa pa we panat karena ikapung ranwat dahme sansal kalian trail are kamu ketawat irail serupkat ni asyik meradang kota usapkan dekap yang kasale musuh kita sebagai tiahk dan pweidahr iman kain sakala itu kapu ulian kita orang school so kapware seri school kan parut boleh dia mainan semua pada tu boleh dia tetap dan blok pun pusat iman kapware main nanti ya walaupun tetap dahme speaker serihn main ini pun telefon sudah kita tahu laut cair segala jangan mau kalangan parusian penilai berliang pateng ranwat o kapan penilai harus berpateng cair harus berpesan bukan dua pesan tetap mau berserikan keterima cair ranwat dan kalian school kalangan wakai so kami kalangan Tapos tayo, tunggu di kapware, terak-terak stasiun, yang betul labalap, o parusia. Tapos tayo. Tunggu di kapware. Terak-terak stasiun. Yang betul labalap. Mana ka ba ka ng patulong ito? Gratis sa akin. Mana ka mo ko, may batolo yang gratis sa. Bukan. Apa ni mak? Kita sebenarnya. Itu tapi mana macam kan? Okey lah kalau makan. Yang kita kayak sekarang ya. Terima kasih.
Wait, Rajoda. Ang robot ka. Eu boy. Ang robot ka. Nagro. Kumiya ko ni siya. Nagro. Diba Johan Yinda rin sa... Hey, Rajoda. Diba Johan Yinda sinisap? Hey, Rajoda. Diba Johan Yinda sa bansa? Naulihan mo mo. Hey, ano
Speakeran Patota. Yung isa pa ang kumasan. Marke, wag mo sa akin. Wag mo sa akin. Marke itu ya, seri kau. Marke. Kinakabakan, nasa marami iso. Yan ew. Samuel, kacuan yang rem aku cepat yang kacu, cepat satu Tupin kami cepat kacu macam. Marke. Tercesa. Orang kata cesa. Dapat saya, anda, lap. Boleh kita pergi, oh baru dia. Boleh.
Ya, mana ko? Ayan. Biasa. Nan, why ko patro mana pa ne? Cang. Usia na, usia. Yan, school pan.
Drop Madolenihmw. Drop na naman kayo, Sen. Anong katar na balap? Sa pwerap. Pwerap terus ini. Sa pwerap. Speaker! Yung kapag! Speaker! PTM President! Eleven friends! Eleven friends! Bottom! Darat-darat! Parang. Yuki! Darat-darat DSP! DSP karakter. Give up, darat-darat! Basics 88! Amen! Go, Mr. Specialist! Background attacker! Sulok. Assistant, praise the point! Sabun. Police officer! Level tower up!
Cuk. Ada kan? Bukan apa di berapa? Mais. Sobak. Koledi. Oh ya no se puede. Di bawah.